ron ning abot tapos may Unido. Yes! Hayahis buhay ho, hayahis life. Dami sa ilahang antitalina na si Yayadab. So guys, mag-relax sabi ka rin kay Matumi sa Swan Lake after. Daring Lamaw sa amin. Init ang awa. Mangaon mig koan, mangaon merog Lamaw. Naabotong Israel. Yes. Sorry. Sakto rate. Bangus? Banami. Ay, katong murag bangus. Japon ba itong lukod ba? Banami na itaw nga. Uy, gamatid. Pangaon na meron! May Unido mo Lamaw. Pwede bilis siya. Ilang lobe? Dito ba rin ka? Butot! Naamo po. Napa, may nagborot to. Tapos may magbunga. May bunga. Kung lagi bitsin din ah. Yes. Tanduay, yung mga nagbayad. Wag mo na ang tagig lang ba? Narap. Narap. Wala. Maglahi ng kugaho. Ibaso. Sati ako. Og! Merinda! Ayun ba? Pangtar. Asa mo, magkakas sa tubig. Mahugas. Sakto na. Kapila din sa pan? Orange? Alam mo kan kag orange. Bukan mag-orange? Ang sinon ng bataan eh.
Fresh milk kaya ako. Gusto ko mag-iya. Ano ni Gasly? Pa. Enggak bidaan naman o. Ah. Lamig ni nga no. Day, bidaan naman day. O sige te. Ah. Ah, gatas. Ne? Ah, gatas. Kuya. Kuya. Wala ba na yung konti atabay? Ay, okay. Dapat nga na rin guys, Injo. Okay. Ante, pangalan sa mo galing. Man, ante, lamaw. Hoy. Uncle. Ikaw magkata doon? Ano man? Naglamaw may, naglamaw. Naglamaw may guys, naglamaw na. So, kaon na naglamaw guys, init. So, ako i-shout out ang ako ang special forces nga mga tintusok sang Kikoy member special forces. Okay, so, nagkasalamat din dyan, no? Unang-una, mega love shout out, Ma'am Boholana. Boholana in Norway. Okay, so, nagkasalamat Boholana in Norway. And then, next, mega love shout out, Eastern Norway Boholana. Okay, and of course, mega love shout out, Butchok TV. And, mega love shout out, Flora Reds. Yes. And mega love shout out JR Official Vlog.
And of course, mega love shout out Denise Vlogs. Yes. And mega love shout out Jovlar TV. And of course, mega love shout out Arsap TV. Okay, so daghang salamat inyo mga ka-team sang Kikoy, tunog sang Kikoy Special Forces na. And of course, mega love shout out Robisi Magala. And also mega love shout out Jeff Amora Vlog. Mega love shout out Maria Jeanette Scarping. Hey, thank you so much, Ma'am Maria Jeanette Scarping. Of course, mega love shout out Mark Boholano. And also mega love shout out Melvin TV. Mega love shout out Gina Vivi. Inday Daya Bersano. Yes. Mega love shout out Danish Filipino family. Okay. Of course. And of course, mega love shout out Nell and family. And of course, mega love shout out Angel Man. Of course, mega love shout out Art at Maze Rome. Okay, so thank you so much. And also, mega love shout out Pamilyang Laagan Channel. And of course, mega love shout out M. Henson Vlog. Yes. And also, mega love shout out Eric Lord Escobido. Yes, ang boardmate sa Tabaw's boarding house sa Tagularan. Thank you so much, Eric Lord Escobido. And of course, mega love shout out Jaime Pares. Yes, thank you so much.